Nekim ljudima je bilo smešno kad su saznali da ja i dalje svakodnevno koristim Winamp. Smatrali su da ako ja već pratim digitalne trendove, ako sam u tom svetu, da idem u korak sa vremenom. Pa njima i svima ostalima koji su se podsmevali mom Winampu, koji izgleda predivno sa svojim Matrix skinom, molit ću lepo, reći ću samo jedno. Ja ne idem u korak sa vremenom, ja idem ispred njega. Da elaboriram, muzika se značajno promenila sa dolaskom interneta i streaming servisa. Sami izvođači imaju zaista malu zaradu od prodaje muzike i u suštini glavni izvor novca im dolazi preko nastupa, što znači da se onda i više novca ulaže u reklamiranje da bi se došlo do većeg broja ljudi. Takođe, streaming je izmenio i način na koji muzičari prave svoju muziku. U jednom članku koji objašnjava ove promene, pominje se primer Drakeovog albuma koji ima velik broj pesama, ali su one uglavnom kraće. Muzičaru zarada dolazi samo ako je slušalac slušao makar 30 sekundi pesme i potencijera se onda što veći broj istih da bi zarada bila veća. Ovo je jedan od primjera, iako postoji još čitav niz, dakle način na koji su platforme poput SoundClouda i Spotify-a promenile naš doživljaj muzike i na neki način decentralizovale klasične žanrove, što je recimo dobra stvar kod ovih promena. Postoji dosta fuzija, eksperimentisanja i mešanja kao i stapanja različitih muzičkih stilova. Ali vratimo se nazad lošim stranama i mom Winampu. Ja sam godinama skladištio albume i pesme koje sam slušao, manje ili više. Tu je dosta izvođača kojima možda i nisam posvetio dovoljno pažnje, ali tu je takođe dosta ljudi čije pesme se sada ne mogu naći na internetu uopšte. Jedan od primjera, koristio sam svoj stari YouTube kanal i njegovu favorite sekciju da skladištim klasičnu muziku koja mi prija. I sad kad pogledam tu listu, postoji dosta praznih mesta, izvođenja koja su obrisana sa tuba. Srećom, ja sam ih uglavnom skidao da bih prebacio na telefon i sada imam pristup njima. Jedno od tih numera jeste listovala Romaneska koju sam besomučno slušao mesecima i onda je samo iščezla sa tuba, verovatno zbog autorskih prava kompozitora koju je izvodio. Ali sada ona u tom obliku ne postoji na internetu i koliko god da sam kopao nisam mogao da je nađem. Postoje naravno druga izvođenja ove numere koje su poprilično oskudna i siromašnije u odnosu na ovu koju ja volim. I kada sam je okačio na svoj kanal da bi postojala za druge ljude koji istražuju, recimo, dobio sam copyright claim i La Romaneska je još jednom neslavno skinuta sa interneta. Bacimo se sada na Spotify. Već sam u videu XXX Tentacionu pominjao skandal oko Spotify-a kada su pretili da skinu njegove pesme sa servisa, te se Kendrick žalio da će i on svoje albume da povuče, što bi svakako bio velik udarac samom servisu. Ali ovakve stvari se dešavaju zbog isteka licence ili nečeg trećeg, servis gubi pesme i albume i onda sami slušaoci nemaju pristup njima. Muzika je dakle bila prva na meti ovih streaming servisa i velikih promena koje su je pogodile zbog toga što sama veličina albuma i pesme nije bila toliko velika za sam servis da može da obezbedi prostor, kao ni za slušaoci koji koriste svoju internet datu da slušaju te pesme. Ali tek od skora smo videli tranziciju filmova i serija u streaming vode, te se razumljivo i tu javljaju slični problemi. Fizička prodaja izumire, realno, kada pogledamo cene DVD i Blu-ray box setova, to je dalje poprilično skupo, nekad je potrebno dati 40-50 evra za box set neke serije koji volite, a kada pogledate streaming servis poput Netflixa koji vam naplaćuje 10 evra mesečno, to deluje nekako razumljivije, pogotovo jer vam je sve na par klikova čitave sezone dostupne. I naravno izgleda kao bolja opcija da platite toliko i da imate sve na raspolaganju. A možda i ne. Netflix je u velikom problemu zbog licenci, najpre je izgubio prava na svoje Marvel serije od kad je Disney otkupio Marvel Studio i počeo da pravi planove za svoj nadolazeći streaming servis. Potom, tu su i skoro potvrđene glasine da je Netflix platio $100 miliona da zadrži seriju Friends, zbog koje su mnogi praktično i pristupili servisu. Pored toga, tu je druga masivna ekipa koja je na Netflixu zbog serije The Office, a pošto je licencu do sada izdavao NBC, koji isto planira da pokrene svoj streaming servis, naravno da oni ne žele da ostave svoje čedo konkurentu. Dakle, kakva budućnost nas čeka, plaćamo licencu, a ne produkt. I to licencu koja je promenljivog karaktera. Ako smo zbog jedne ili dve serije na nekoj platformi, postoji šansa da one odatle nestanu od drugde ili iščeznu zauvek. Šta nam onda ostaje? Pa, dobri stari data hoarding, skladištenje svega što volimo na jednom mestu, na fizičkom eksternom hard disku, ili čista ilegala, torrenti i uzdanju dobre samarićanine koji siduju naše najdraže filmove, serije i muzičke albume. Problem licence je ovde očigledan zbog toga što mi naplaćamo punu cenu za sam proizvod, već na mogućnost da ga koristimo na određeno ili neodređeno vreme dok ta licenca ne istekne. Pominjao sam već i nadolazeći gaming streaming servis od Google-a, Stadia, koji planira da nam prodaje ove licence na igre. Dakle, i dalje nemamo ništa fizičko, opipljivo, samo smo povezani na cloud gde ta igra leži.
I dalje plaćamo punu cenu za igre koje za deceniju, dve, a možda i manje, više nećemo moći da igramo kada taj streaming servis nestane. Postoji još niz negativnih strana, modovanje igara će biti verovatno nemoguće, makar od strane običnih igrača, što poništava potencijale mnogih igara koje su i opstajale jedino zbog modding zajednice. Drugo, morat ćete da imate odličnu internet konekciju, ako nema neta, nema igranja. Sranje za dobar deo sveta, uključujući i nas gde nas internet provajderi prosto jebu, jer im se može, jer drže monopol. Međutim, jedna statistika pokazala je da gameri su svakako skeptični prema ovom konceptu i da je samo 15% igrača znatiželjno da testira cloud gaming, tako da je pitanje da li će ovo i kada će zaživeti uopšte. Primjer još jedne propasti ovog tipa, nedavno je Microsoft javio da gasi svoju platformu za prodaju e-knjiga. Da, očigledno su i to imali i očigledno skoro niko nije kupovao knjigi tu jer je sama platforma bila užasna, ali pogledajmo šta se dešava. Kupci tih knjiga će dobiti neku kompenzaciju, ali opet knjige nestaju kao i njihove anotacije ako su ih napravili. Vratimo se nazad gamingu, imamo Steam kao jedno od najvećih gaming platformi trenutno i sve igre koje tamo posjedujete zapravo mogu da nestanu ako sam servis propadne skroz. Čak se dešava da, na primjer, ako nekoj igri istekne licenca za muziku, oni skinu, bukvalno izbace sve te pesme sa radio stanica, što je recimo bio slučaj sa GTA 4, ako se ne varam. Opet, u ovom slučaju kako doći do one stare verzije igre koja posjeduje sve te radio stanice koje u suštini čine dobar deo atmosfere i doživljaja. Torrent, jednostavno, nema druge opcije. Dakle, piraterija će biti ta koja će nas izvući iz govana streaming budućnosti i digitalni anarhisti će tada dobiti poštovanje koje zaslužuju, konačno. Moj savjet, kupite jedan eksterni hard disk od 2 terabajta, skinite sve muzičke albume, filmove i serije bez kojih ne biste mogli u budućnosti i time možete da se osigurate za nadolazeću streaming apokalipsu. I naravno skinite Winamp da pokažemo još malo ljubavi ovom jednom od najstarijih muzičkih playera. Ovo je dakle jedna veoma široka tema, ja sam tek zagrebao po površini, ostajemo u komentarima da produbimo dalje diskusiju. Javite vaše mišljenje također, zanima me da li vi koristite neki od ovih streaming servisa kao što su Netflix, Spotify, Amazon Prime ili recimo Deezer. Zapravo ne znam ni da li Spotify postoji u Srbiji, ali javite vaše mišljenje i čujemo se uskoro.